pasada hita ma uhurta martonggo mahita. Damai ni naibatama na mengatasi segala kauhuran. Inma na patotapkon uhur pakon pikiran na siam ibagas Kristus Yesus. Amin. Bapak inang hita haganupan jemaat na ihahulongi Kristus Yesus ambilan malas niuhur bata sadarion tersurat ibagas pasalmen bindu 110 ayat 10 siah das kubani ayat 20 siah. Sonon ma hatani naibata. Ukap na siyam mabaku labah ni hapitoron. Sihol masukon ku doai, sihol do pujianku Zahoba. Ondo horbangan marayak Zahoba. Halak parpitor do namasuk hujai. Hupuji maham halani ibalusi hamdo ahu. Anjaha hamdo nagabe haluahon baku. Batu na niambukon ni Tuhan. Aido gabe palas parsuri. Marhite Zahoba do masa ay. Halongangan do ay bani mata. Ari ondo na jinadihon ni Zahoba. Marolopolop anjaha marmalas niuhurma hita halani ai. Ham Zahoba urupi hamma. Ham Zahoba say manupak maham. Pinasupasu mana roh marhite goran ni Zahoba. Ipasupasu hanami mana siam hun rumah ni Zahoba. Zahoba do naibata, ia do namanondangi hita. Atur na siyama galangan pesta dasu tanduk ni anja panjang. Naibatakku do ham do si pujionku. Ham naibatakku, ham do si patimbulanku. Puji ma Zahoba, ai pardear layak do ia. Tongon Rosi sadokah ni do idop ni uhurni. Amin. Ai madasni. Nasyam hasoman jemaat Tuhan. Adong do sada sukun hubata haganupan. Sukun na paling mendasar. Aima masih hita mamuji Tuhan naibata. Totu perlu do ibalusi hita sukunon ibagas uhurta pribadi lepas pribadi. Aseboi iarusi ipahami hita tongon. Masih hita jolmaon mamuji Tuhan naibata. Halani adong do na menganggap mamuji Tuhan ai halani doma hasomalan ni jolma. Doma somal jolma memuji Tuhan. Jana halani mabiar ia tatadingan. Ia pehoma padihut hal. Dibanari dong dohoma jolma na menganggap paboa mamuji Tuhan ai sasitoni lampala perlu ai bani goluh ni jolmaon. Rugi do pangahap ni jolmain lama muji Tuhan. Rugi ari-ari, rugi homa panorang. Ase porini pe mamuji Tuhan ia, halani terpaksa ma ia nalaho mamuji Tuhan. Sonai ma adong konsep janah cara pandang ni jolma pasal na memuji Tuhan. Halanya hubata haganup kuria na hinargani Tuhan Yesus. Anggo sonai dape pandanganta pasal na memuji Yesus. Pasal na memuji Tuhan na ibata bani goluh taon. Seng sitong dape panandayonta pasal Tuhan na ibata.
Seng dape na bonar carata laho mamuji Tuhan nai bataan. Halanyai ningon porluma itambahi hita pangarusyonta pasal pamujion hubani Tuhan nai bata ase abakta parlahota sadalan hubani pangarusyonta ai. Nasyam kurian na hinargani Tuhan Yesus. Sa sitong ni adongdo tolu alasan, tolu dasar masih jolmain maningon mamuji Tuhan nai bata. Na parlobe aima paboa ito pa nai bata hita jolmaon ase hita on mamuji Tuhan nai bata. Jadi ito pahita on lang asal-asal ito pa. Ito pahita on sedo halani songon sura-surata. Tapi songon sura-sura ni nai bata do hito pa. Ay maasehita on mamuji Tuhan nai bata. Jelas do iso butai bani Yesaya 43 ayat 21. Bangsa na hujadihon bakku ase ibaritahon hamulyaonku. Ay mahatani nai bata. Ito pa nai bata jolmain. Ase jolmain mambaritahon hamulyaon ni nai bata itongah-tongah ni gulu. Prosisonay do hita agi bani panorampon. Ito pa nai bata ham au pakon hita haganu. Ase ibaritahon hita do hamulyaon ni nai bata itongah-tongah ni guluta. Doko siya'y napaduahon, mamuji nai bata ay maparentah ni Tuhan. Na isuruh nai bata do hita hape mamuji Tuhan nai bata. Nini bani pasalmen 150 ayat 6. Sagala namarhosah say ipuji ma Jehovah. Haleluya. Berarti adong do sada suruhan, sada parentah ni nai bata, hubani haganup jolma, hubani haganup namarhosa, ase mamuji Tuhan nai bata. Jadi on sada parentah na betul roh hubani nai bata. Sadokah hita marhosa, sadokah ai maningon sir-sir do hita mamuji Tuhan nai bata. Rosi manuk-manuk, rosi poyon-poyonai, haganup mamuji nai bata do ai marhite carani sendiri. Dukusyai napatoluhon mamuji Tuhan nai bata ai mahalani respon iman. Namar terima kasih kubani Tuhan nai bata. Pasal horja, pasal pasu-pasu na domba ibere nai bata itongah-tongah ni 10 tahun. Aido sa sitong ni carata responta mamuji Tuhan nai bata. Halani buedo tumang pasu-pasu na ijalo hita bani 10 tahun. Ase talup do hita martarima kasih mamuji goran ni nai bata ibagas 10. Nini bani pasalmen 106 ayat itu. Palua hamma hanami aleja hoba nai batanan. Pahupul hamma hanami humbani si paju begu-begu. Ase martarima kasih hanami bani goranmu nama pasiin. Anjaha marmegah-megah hanami mamuji ham. Ipalua ham hanami. Ibere ham huben nabi haluahon. Gabi roh mahanami marmegah-megah mamuji pasangapkon goranmu. Onma bapa inang dasarta onjolanta bani panorang sadari on bahwa memuji Tuhan ai mahalani horja ninai bata, pambahenan ninai bata, parentah ninai bata, itongah-tongah ni 10 tahun. Anggo isa dari hita na tolu parharaon
pasti pamujion tahu bani Tuhan na ibata, sing pamujion na asal-asal be, sing satongah uhur, sing na terpaksa, sing na marguro-guro, tapi betul-betul ma rohum bani malas ni uhurta na tangpar bagasai, mamuji pasangapkon goran ni Tuhan na ibata. Mamuji ay tongon sing pitah marhite pamanganta, tapi marhite haganup pagori ni akulat, pikiranta, uhurta, rosi pambahenanta, maningon mamuji Tuhan na ibatado. Naido sa sitong ni dasar pakon konsep laho mamuji Tuhan na ibata. Ase hubat tahaganup ang gumulak kita bani ambilan taon, dasar pamujion ni parpasalmen bani ambilan on, ay bagian na patuluhon ay. Roh do iya marayak Jehovah laho mamuji korani. Halani do mamangahap kon iya, sonaha pasu-pasu, pakon haluahon, na doma ijaloni, humbani Tuhan na ibata. Roh do parpasalmen hulobe-lobe ni na ibata. Roh do iya laho mangangkat tangan ni marsora hubani na ibata, mamuji Tuhan na ibata. Yakin jana persaya do iya, ijalo na ibata do iya. Halani halak parpito, ibere do kuasa, masuk hubagas korbangan ni Jehovah. Na mararti maay goluh ni parpasalmen sa dokahon. Romban doay hubani rosuh ni naibata. Ase hunjon ho mataridah ma bahwa halak na sirsir manjupah kon Tuhan naibata. Maningon sirsir do homa paubah kon uhur bakon pikiran ni. Lang namar pura-pura, lang namar sandiwara, tapi betul-betul ma humbani bulus ni hurta, pikiranta, laho pajupa pakon Tuhan naibata. Canah bani ambilan taon, adong dua dasar atape alasan ni parpasalmen mamuji Tuhan naibata. Na pertama isobut bani teks taon, pabuah martarima kasih, mamuji Tuhan iya, halani doma ibalosi Tuhan na ibata iya. Memang belum tentu balos ni na ibata ay somon pangindoan ni. Tetapi persaya do parpasalmen, pabuah balos ni na ibata pasti do ay na terbaik hubani parpasalmen. Masih halani persaya do parpasalmen bahwa pardear layak do naibata, pardear layak memberi nama dia hubani haganup julma ini. Nini Tuhan Yesus naibata lang memberi ulok hubani halak namangin doroti, lang memberi gasik golang hubani namangin dodekti, napataridah kon pardear layak do Jehovah hubani haganup julma ini. Ase Bapak Inang, parpasalmenon sanggup makataho, pardear layak do Tuhan na ibata. Agepe bani panorang ay guluh ni ibagas guluh na krisis. Tapi sanggup do ya makatahon sungai. Halani itanda do ise na ibata parholong niate. Anggo itanda hita Tuhan na ibata parholong niate. Sanggup janah mampu do hita makataho. Tuhan na ibata pardear layak. Agepe sanggah kita mandopakon goluh na mahol bani goluhon. Halani yakin do hita haganup bani namasa bani goluhon. Adong do Rusia pakon horjani na ibata nama dia. Dukusyay na paduahon, dasar ni parpasalmen mamuji Tuhan pakon marmalas nihur, ay mahalani haluahon
na iberi na ibata. Halani Jehovah do haluahon. Bani ayat sebelum ni, para pasalmen patugahkon, pabawa sagala parbegu manginggoti ia. Jana ijulakon do ia asitar gopang. Ay mas situasi goluh na idopakon para pasalmen. Tongon songon na tarbuang, songon na etek, songon na lang maharga do panorangai pangahap. Tetapi horjani na ibata, paluah ko niya, manogu iya, ase pulih iya, humbani goluh nama dia. Rosisonaido age bangsa Israel ini. Terbuang do sedia hubani hutan alegan. Panorang ay lang marpangarapan, lang maharga pangahap di sedia. Songon batu na ibuang Tuhan do sedia. Tetapi ipulih kon na ibatado bangsa ini. Mulak do sedia hubani hutani. Jana marolopolok masa dia haganupan marhitehon ay. Ay mapataridahkon horjani na ibata. Rosi anggo ibasahita bani kisah ni Mesias ini, Yesus Kristus ini. Itulah itakap, isiksa, irendahkon, ifitnah do ia. Tetapi ia do nagabi batu penjuru hubani haganup halak napor saya ini. Napataridahkon Bapa inang haganupanai ay mahorjani nai bata. Rusia ni nai bata. Pataridahkon halongangan pakon hagogohan ni nai bata. Halanyai Bapa inang hita haganup. Lang adong alasata, lang marolopolok bani panorang on. Halanyai songon bangsa Israel bani teks on. Na iarahkon parpasalmi. Maningon marolopolok do sedia pasangapkon Tuhan na ibata. Halani haluahon na iberi Tuhan na ibata. Ase malas niuhur ni halak Kristen sibagalan. Sedo sangga ia dapotan prestasi-prestasi bergengsi na di dunia on. Tetapi sangga ia jupahan haluahon humbani Tuhan na ibata. Halani humbani haluahon na ibata indo na manontong. Na manjamin goluh tamar malas nihu. Sonari rosi sadokah nidokah. Ondo dasarta marmalas nihur marolopolok bani goluhon. Jolma marolopolok sedo ito tuhon dari luar. Tapi humbani bagas uhur. Panandayon na betul pasal Yesus Kristus. Pasal holong hati ni Tuhan na ibata bani goluh tahun. Aima Bapa inang asetaluk do hita marmalas nihur ibagas idop nihur pakon haluahon ni Tuhan na ibata. Adong do sonon sada turi-turian. Bani sada panorang adong ma sada halak opung-opung na bayak tumang. Buedo artani, mobil ni, rumah ni, haganupan bui jana haganupan mewah do haganupan na. Anggo panganggapan ni halak opungon ma na paling marmalas nihur bani guluh ni. Na paling bahagia bani guluh ni. Na paling sisodapan bani guluh ni. Halani haganupan prestasi-prestasi na i dunia on doma adong bani. Janah bani sadapan orang roh do anak-anak sekolah minggu manukun opungon. Nini sedia manukun. Opung. Ise do jolma i dunia on na paling sisonangan. Hamba ratenepung. Haganup dong do bang. Berarti hamba gak ni na paling sisonangan. Na mangguluh bani panorang. Lampi gadokah ibalusi opungai. Janah balus ni opungai mambahen heran. Haganupan anak-anak sekolah minggu ay. Opungai makatahon sen iya sisonangan itanohon. Tapi iya makatahon sonon. Sisonangan itanohon ay ma supirku.
pakon pembantuku ni. Heran ma anak-anak kayo. Nini sedia makatahon, masih po. Nini opungon ma makatahon. Porini pe buwe mobilku na jenges na baru sa sitong ni lang ongga au mabuan ay. Supirku do na mabuan ay. Iya do na mga hapkon sodak ni mabuan mobil. Anggo au seng saitahan be mabuan mobil. Porini pe ibagas rumahku buwe si panganon. Enak si panganon. Seng au na mga konay. Tapi pembantu na irumahku do. Anggo hupangan ay. Terganggu ma kolesterolku, gulaku, jantungku pakon na legal-legal. Porini pe jenges rumahku. Seng pitah au na mga hapkonay. Tapi pembantuku do na menikmati haganupan ibagas rumahku. Anggo au memang au do simada. Tapi haganup na isampingku sadia do menikmati ay. Sonay ma balos ni opung ay. Nasiwol ibuat hita cerita, makna ni cerita on Bapak Inang, paboa maningun boydo ihamalas kon hita haganup goluhon. Bukan berarti ketika seseorang memiliki segalanya, sedia otomatis mermalas niu. Tapi justru halak na mananda nai bata. Halak na jupahan haduahon ibagas nai bata. Aido na marmalas niu. Halanyai anggo ibere bata kesehatan, haguluhon, panonggor na jenges, maningon do iha tarima kasih kon hita ay bani guluta. Ulang lalap marumutungut, holsohan bani guluhon. Anggo marumutungut bani guluhon, na positif pe, boydo na negatif. Na buwe pe, boydo lalap hurang. Na dear pe, boydo ay gabi salah. Tapi sebaliknya, anggo lalap bersyukur hita bani guluhon. Goluh ta pasti ibagas damai sejahtera. Na otik pe boydo ay gabi suku. Na hurang pas pe ay boydo idop pak kon hite marhite cara na dia. Ay ma ang guguluh na totap marmalas nihur janah na bersyukur bani guluhon. Halanyai Bapak Inang songon pasalmen 150 ayat onomay na makatahon. Segala nama marhosa sa ipuji ma Tuhan. Sadokah dong goluh taon. Sadokah hitam marhosa. Maningon totap mahita mamuji Tuhan na ibata. Maningon totap mahita bersyukur ibagas goluhon. Ase totap hita ibagas damai sejahtera. Ibagas pardalanan ni ari-ari ni goluh taon. Amin. Tuhan na ibata mamasu-masu kita haganu.